Ya, ditulis kalau tadi 15 Mei, kalau yang ini ditulis 17 Mei 2011. Judulnya Gadong Matulada. Tetapi saya ubah judulnya. Hotel Novotel. Kijinik mi ikan demang apa suaka batu matimpo pat tempo rigadong maka buyu sita galak kana sito dok puli lanri pinisita nia mi matang adolangan nia naku di Allah na bombana nairan angin mamiri adatta ni pabangun mirikatin ruangna dendanta niak ni mangiram muri-muri sirita kabuat kamiriga donu paceta niak ni majari sabi Gadong makabiru nyatin nang parakai ni bocok-bocok ni riwa-riwa ni dupa-dupai nyatin di hati mati nong kana malak diri ri kelong mangkasara ri papasang turyolo gadon malak diri bepenten nawa-nawa apa malam busu mengasing malam moro nama barani. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang terakhir mohon diwakili